Banyala ban kenteu ya kasap elek kai ki khana school hakas ni palai jong katayo ko all Meghalaya Karate Do Association amka kala play perda ya ka 32nd state level inter school karate tournament arajar arpon rio ha multipurpose indoor hall jong ka sai STC nehu Shillong hakaba ki khana nak school ba pher kila len ban pin I yala ki jong ki sap ki phong. Yakini kejeng ko belakai karate lepli perdadu ko chairman ke Meghalaya State Planning Board ulang ru working president ke Meghalaya State Olympic Association uba John F Kharshiyang rengkat kejeng dan lang general secretary ke Meghalaya State Olympic Association uba finally el pariat bat kido pau kemat kinong yalam kinong kitkam jong ke amka balawan benishim benta da praspa arngut ki kena anaki shispa arpun ru tiliki school. Hagini kesini lepun ko buram ru iki arngut ki klorela kai ke begentup Daniel dabyang bha warjeri belakore kata kemaksiar ha ka jingil akai jongki boys junior bandru pupra kilo badu gideon tempon belakore kata kemarnong ha ka men under 21 individual kata ke belalong ha katayo ke belalet jong 10th cadet junior under 21 but senior South Asian karate championship arajar arpunreo Dhaka Bangladesh nado ka khatsan hado kakak kendai trik mentak ubnai. Uba finally pariat ula penebenaru ika khusnam pisa ke pamarsan hajar tengka Nongbah ke Meghalaya State Olympic Association ceknik armut ki klore lekai karate jong ke amka ke belawan raknam bat buram yakari.